салом бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ҳамин соат барномаи ахбори озодӣ аз студияи марказӣ тақдим мешавад. Имрӯз 26 сентябр аст ва нахуст бо сархати мавзӯъҳои шуморо ошно мекунем ки дар бораашон суҳбат хоҳем дошт. Владимир Путин таҳдид кард ки агар ба кишвараш ҳамлаи васеъ миқёс ва бо силоҳи оддӣ ҳам сурат гирад, бо бомби атомӣ ҷавоб медиҳад. гарду ғубор Тоҷикистонро ҳарчи бештар нафасгир мекунад. Дар душанбе аз афзоиши тӯфону обшавии пиряхҳо дар Осиёи марказӣ суҳбат намуданд. тӯфонҳои чангу ғубор дар ҳудуди кишвари мо то 35 маротиба ба қайд гирифта шуд. ва мақомот мегӯянд имсол ба Тоҷикистон 5 миллион сайёҳ омадааст, вале барои пешрафти ҷаҳонгардӣ ҳанӯз ҳам ба таҷриба эҳтиёҷ доштанд. باید کارکنان آموزش ببینن، روی خوش نشون بدن، ولکام بکنن. раиси ҷумҳур Владимир Путин таҳдид кард ки агар ба Русия бо мушакҳои маъмулӣ зарба зананд, кишвараш метавонад аз бомби атомӣ истифода кунад. ӯ рӯзи 25 сентябр гуфт ки Москав ҳар гуна ҳамла ба хоки худро ки бо пуштибонии як қудрати атомии дигар анҷом мешавад, ҳамлаи муштарак мешуморад. Владимир Путин афзуд ки амр додааст дастурамалии истифода аз аслиҳаи атомии Русия ислоҳ шавад, то иҷоза диҳад ки дар сурати ҳамлаи васеъ миқёс ба кишвараш бо аслиҳаи маъмулӣ ҳам Русия тавонад аз бомбаи атомӣ истифода барад. Владимир Путин дар ин бора дар замоне суҳбат мекунад ки Владимир Зеленский, раиси ҷумҳурии Украина, аз кишварҳои ғарбӣ мехоҳад иҷоза бидиҳанд то бо мушакҳои онҳо ба умқи хоки Русия зарба занад. Амрико бо назардошти пешгирӣ аз шиддат гирифтани ҷанг чунин иҷозаро надодааст, вале рӯзҳои ахир гумонзаниҳо дар бораи тағйир ёфтани ин сиёсат зиёд шудааст. Тоҷикистон аз афзудани ҳодисаҳои чангу ғубору хокбориш ва обшавӣ бо суръати пиряхҳояш бонги изтироб мезанад. Пиряхҳои ин кишвар аз нисфзиёди захираҳои обии Осиёи марказиро ташкил медиҳанд. Тоҷикистон мегӯяд ки агар пиряхҳо ҳифз нашаванд, имкон дорад дар кишварҳои минтақа фалокатҳои экологӣ рух диҳад ва кишоварзӣ ба буҳронҳои ҷиддӣ рӯбарӯ шавад. Барои пешгирӣ аз ин буҳронҳо дар душанбе бо ҳимояти Созмони Милали Муттаҳид коршиносон аз гӯшаҳои гуногуни олам гирд омаданд. Иршод Сулаймонӣ ва Барод Юсуфӣ ба ҳамоиши онҳо рафтанд. даҳҳо маротиба бештар шудани шумораи тӯфонҳои чангу ғубор дар Осиёи марказӣ дар пайи тағйирёбии иқлим мақомоти Тоҷикистонро нигарон кардааст. баргузории ҳамоиши дурӯзаи байналмилалӣ таҳти унвони таъсири тӯфонҳои чангу ғубор бар пиряхҳои Осиё ва Уқёнуси Ором баёнгари ҳамин нигаронист. мисол солҳои 90 тадқиқотчиён дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сол 2-3 маротиба ин тӯфонҳои чангу ғуборро ба қайд гирифта бошанд. айни замон солҳои 2023-2024 ҳодисаҳои тӯфонҳои чангу ғубор дар ҳудуди кишвари мо то 35 маротиба ба қайд гирифта шуд. ин чангу ғубор металлҳои вазнинро дорад ки метавонад ба обшавии пиряхҳо оварда расонад. зиёда аз 60% пиряхҳои Осиёи марказӣ дар ҳудуди Тоҷикистонанд ва бо суръат об мешаванд. як далели ин обшавӣ бо суръат биёбоншавии минтақа эҷоди тӯфонҳои чангу ғубор гуфта мешавад. دولت تاجیکستان اشاره کردن از حدود 14,000 یخچال طبیعی تاجیکستان داره و حدود 1000 تا از اون کاملا آب شده. بنابراین حفظ یخچال‌های طبیعی خودش یک موضوع است و در کنار این تأثیری که گرد و غبار بر این یخچال‌ها داره. چون گرد و غبار باعث تغییر شکل در سرعت و روش و اندازه تغییر آب شدن یخچال‌های طبیعی داره که نهایتاً منجر به سیل ممکنه بشه، تاثیرات کشاورزی و غیره. бухорҳои гулхонаӣ қобилияти инъикоси нурҳо аз тарафи замин, радиатсияи мустақими офтоб ва аэрозолу чангу ғубор дар атмосфера аз омилҳои асосии коҳиши пардаи озонии замин ва дар натиҷа тағйирёбии иқлим номбар мешавад. бунёди корхонаҳои саноатӣ дар наздикии ҳавзаҳои ҷойгиршавии пиряхҳоро профессор Абдулҳамид Қаюмов, пиряхшиноси тоҷик, як сабаби дигари обшавии бо суръати пиряхҳо меномад. аз ҳама хубтар ин кам кардани биёбоншавӣ, яъне кишондани дарахтзорҳо ва ин муноқишаҳое ки ҳозир дар ҷаҳон, дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд, инҳо чангу ғубор ва инҳоро зиёд мекунанд ва биёбоншавие ки дар ҷаҳон дида мешавад
дар ҷаҳон дида мешавад. ин албатта миқдори чангу ғуборро зиёд мекунад. тоҷикистон барои ҷилавгирӣ аз буҳрони обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва гирифтани пеши роҳи таъсили чангу ғубор тасмим дорад 20-солаи барқароркунии ҷангалзорро эълон кунад. агар ҷангалзорҳо мебуданд мисли дар Россия, дар Австралия, дар Амазонка, дар Амрико, дар Австралия, дар Осиёи Шарқӣ, Индонезия ман ин давлатҳо ҷойҳое ки ҷангалзор ҳаст, онҳо қариб 7 маротиба зиёд таъсири яъне пайдоиши боронро ба вуҷуд меоранд. агар нигоҳ кунед то масалан то пешин агар офтоб бошад, баъди пешин борон меборад дар ин кишварҳо, ҳаво тоза аст, сифати ҳаво хуб аст. масоҳати пиряхҳои тоҷикистон зиёда аз 11 000 километри мураббаъ аст ки аз манбаъҳои асосии об барои мардум, киштзорҳо ва даштҳои ташналаби кишварҳои Осиёи марказӣ дониста мешавад. тоҷикистон дар дарёҳое ки аз оби пиряхҳо ҳосил мешаванд нерӯгоҳҳои барқи обии хурду бузург сохтааст ва тасмим дорад ки барои ҳалли буҳрони энержӣ чанд нерӯгоҳи дигар бисозад. аммо тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо ин барномаҳои тоҷикистонро бо мушкил рӯбарӯ мекунад. барои пешгирӣ аз ин буҳрон тоҷикистон аз созмони милали муттаҳид хост соли 2025ро соли ҳифзи пиряхҳо эълон кунад. ин пешниҳод пазируфта шуд. рӯ ба мавзӯъҳои дигар. Кумитаи тафтишоти вилояти Иркутск ба зидди як зодаи 34-солаи Тоҷикистон бо иттиҳоми беэҳтиромӣ ба рамзҳои муқаддас парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. Дафтари матбуоти раёсати корҳои дохилии вилоят мегӯяд, боздоштшуда рӯзи 24 сентябр дар шаҳри Братск ҳангоми таҷлили тӯй, ки дар он меҳмон будааст, ба болои ёдгории шӯҳрат баромадааст. муҷассамаи мазкур яке аз рамзҳои муқаддасоти низомии Русия ба ҳисоб рафта ба муносибати 30-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ сохта шудааст. видеои рафтори ҷавон ва боло шудани ӯ дар муҷассама дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва аз ҷумла дар телеграм-канали шаҳрдори Братск нашр шуд ва хашми сокинонро барангехт. муҳоҷирро дастгир карданд ва ӯ зимни бозпурсӣ гуфтааст, ки мехост қувваи худро бисанҷад ва аз баландии навхонадоронро акс бигирад. баъди ин ҳодиса раҳбари иттиҳодияи тоҷикон дар вилояти Иркутск дар як наворе барои рафтори ҷавони тоҷик узр пурсид. ҳукумати тоҷикистон солҳои ахир талош дорад даромад аз бахши ҷавонгардиро бештар кунад. мутахассисони соҳаи туризм мегӯянд, барои рушди ин соҳа мебояд шароити истироҳат дар маконҳои сайёҳии тоҷикистон беҳтар ва таблиғи ин ҷойҳо зиёд карда шавад. ин рӯзҳо даҳҳо ширкатҳои ҷавонгардии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар доираи аввалин намоишгоҳи байналмилалии имкониятҳои сайёҳии худро ба намоиш гузоштанд. Шаҳлои Абдулло дар ин бора мегӯяд. нахустин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2024. ин ҳамоиш намояндагони соҳаи сайёҳӣ аз Тоҷикистон, кишварҳои хориҷӣ, соҳибкорону сармоягузорон ва ҷаҳонгардонро дар шаҳри Душанбе ҷамъ овард. ҳозирон роҳҳои ҷалби сайёҳон ва хидмат ба онҳоро муаррифӣ карданд. мо бори нахуст дар намоишгоҳи сайёҳӣ ки дар чунин сатҳ баргузор мешавад иштирок дорем. хурсандем ки моро даъват карданд ва имкон доданд ки фарҳангу таърих ва сайёҳати минтақаи худро муаррифӣ кунем. мо умедворем ки ин ҳамоиш барои Тоҷикистон ва ҳам Ӯзбекистон натиҷа медиҳад. намояндагони Эрон ки дар ҳамоиш ҳузур доштанд, аз лағви раводид миёни Тоҷикистону Эрон истиқбол карданд, аммо онро барои равоии сайёҳон кофӣ намедонанд. انتظار داریم تعداد پروازها بیشتر بشه، شرکت‌ها بیشتر بشن، نیروهای انسانی از فرودگاه توصیه می‌کنم دوباره از فرودگاه باید کارکنان آموزش ببینن، روی خوش نشون بدن، ولکام بکنن، هتل‌ها همینطور، رستوران‌ها همینطور خدمات رو آموزش ببینن، در دانشگاه‌ها حضور پیدا کنن. برخی از شرکت کنندگان محصول هنرهای دستی کشورشان را معرفی می‌کردند. خیلی خوب با هنر آشنا هستند، هنر رو خوب میشناسند، مخصوصا حالا با ایرانی‌ها خب خیلی در ارتباطن، حالا از قدیم هم خب بچه‌های اشتراک با هم دارن، مخصوصا هم حالا شهر شیراز که خواهرخوانده هستن با کشور تاجیکستان، به خاطر همین اون ارتباط برقرار شده و در مورد کارم خوب میدونن و استقبالم خدا رو شکر خیلی خوب. توجیکستان جهانگردی و توریسم را یکی از هدف‌های مهم استراتژی رشد خود تا سال 2030 اعلام کرده، امید دارد توسط جلب سیاحان تجارت خرد و میانه انکشاف می‌یابد.
بعضی از شرکت کنندگان از افزایش توجه سیاحان در سالهای اخیر گفتند. سیاحان بیشتری وقت در استانگاه شاهنبری آمده استراحت میکنند، هم از آبهای معدنی ما هم و از گل و گیاها خیلی استفاده میکنند. یاد دارم که ماه گذشته حتی قریب از 62 دولت دنیای آمده بودند. خیلی رفته دم گرفتن از گرد اطراف آن، از موضعهای سیاحی آن تماشا کردن، از آب معدنی آن استفاده کردن و از چایهای گیاهدرمانی ما هم استفاده کردن. خیلی خوش هم شدن. به گفته کارشناسان ظرفیت سیاحی تاجیکستان هنوز پورا آشکار و معرفی نشده است. چنین چاره‌بینی‌ها باید بیشتر گذرانده شود، زیرا ما جایهای خیلی زیبا داریم که سیاحان دیگر کشورها حتی نمی‌دانند. راهنماها و راهبلدهای تحصیل دیده نمی‌رسد. همچنین مکان‌های گردشگری خوب معرفی نشده‌اند. کوه‌ها، پل‌ها، شرشره‌ها و جایهای زیبای دیگر این فرهنگ ما هستند. این خود می‌تواند توجه زیادی را جلب کند، اما ما این همه خدمت‌رسانی‌ها را بسته‌بندی نکرده‌ایم. کمیته رشد سیاحی تاجیکستان میگوید در نیم سال روان تقریباً 750,000 شهروند خارجی به کشور آمدند که هدف 580,000 نفرشان سیاحی بوده است. به گفته مقامات شماره سیاحان نسبت به همین دوره سال گذشته 19% افزوده است. با اطلاع یک سازمان آمریکایی که استعمال خوراک را در میان اهالی ایالات متحده می‌آموزد، هر سال در این کشور 41 میلیارد کیلوگرم خوراکواری به پرتو می‌رفته است. از همین معنی که در تلفن‌های 8 میلیون ساکن آمریکا اکنون فعال شده است، خریدن خوراکی را که قریب مهلت استفاده‌اش تمام می‌شود با نرخ ارزان‌تر پیشنهاد می‌کند. این ضمیمه به منفعت هم طرفخانه و هم مشتری‌ها دانسته شده است. گزارش صدای آمریکا را همکارم خیرامان قازادم تقدیم شما می‌کند. در این ساعت دیر شب در واشنگتن کارمندان طرفخانه هندی رسا خوراک فرمایشی را آماده می‌کنند. ولی این نوبت مشتری نمی‌داند که در داخل خلطه چی هست. خوراک را از روی نرخش فرمایش داده است. اکثرا خوراک گرم و دارای پروتئینی بیشتر میمانیم، چون فردایش اگر گرم کنید مثل امروز تر و تازه نیست، یعنی به مشتری‌ها خوراک آمیخته داده می‌شود. این خوراک از ضمیمه با نام تو گود تو گو فرمایش داده شده است. با آن طرف خانه و کافه و خوراک فروشی های پیوست هستند که مشتری هایشان به خوردن غذای آنها عادت کردند. محصولات پیشنهادی آن است که مهلت استفادهش قریب تمام می شود. مثلا در طرف خانه رسا یک کاسه خوراک روزانه 10 تا 13 دلار نرخ دارد، ولی در ضمیمه 6.5 دلار است. ضمیمه که باز شد، مشتری های زیادی نو آمده می بینند که در پیش خانهشان چی هست. خدمات تو گود تو گو سال 2015 در دانیا تأسیس یافت و امروز در اروپا و آمریکای شمالی کار می کند. مشتری های زیادی داریم که هر شام گردی دسترخوان خوراک میخورند و یا از درون قوطی ها خوراک خوردن را دوست نمیدارند. ولی باز هم اگر خوراک ناخورده ماند، برایش یک راه دیگری ساختند. مثلا در کوچه های نیویورک 400 قوطی گذاشته شده است و آنجا فقط خوراک ویران شده را میپرتایند. آن بعداً برای آماده کردن پارو استفاده می شود. وزارت کشاورزی آمریکا میگوید در این کشور تخمیناً 30% خوراک ساکنان اسراف می شود. با باور کریس مکلی، پیشگیری از اسراف خوراک باید به یک هدف ملی تبدیل داده شود. مسئله فقط در ایجاد یک سیاست نیست و یا فقط گپ درباره تغییر کار صاحبکاران یا دیگر شدن رفتار استعمال کنندگان خوراک نیست. تغییرات باید در همه سمت‌ها صورت گیرد. تحقیقات نشان می‌دهد که خوراک اسراف شده یک منبع ایجاد گاز متن می شود که آن برای محیط زیست خطرناک دانسته می شود. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. البته خبر از این بیشتر چون همیشه در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کرده می شود. تا دور نوبتی خود را از آن احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یکی شما باشید.